Ćao svima, u ovom tutorialu pokazat ću vam kako imati zaključani folder. Za početak treba vam notepad i ovo da iskopirate, što ću staviti u linku u deskripciji. Set. Znači ovo ovdje cijelo da kopirate. Do end. I idete kopirati. Onda odete u notepad i to ubacite tu. I sada vidite ovo if not, obrišete type your password here i sad tu pišete na primjer vaš password, evo pc. I sad idete file, save as. Idete save as. Sada kucate vaše, na primjer, evo, locker i na kraju mora .bat. Idete na desktop i save. I ovo možete ugasiti i ovo. Stavite ga. I nastavljamo ovdje. Kada ste to uradili, onda pojavit će vam se ovakav folder, neki ovakav. Onda uđete u njega, uđete u taj folder i sada će vam ovdje postaviti. Pojavit će vam se ovakav folder. I sada kada hoćete da taj folder ne stane, pojavit će vam se ovaj, kliknete Y za ako želite da stane, N ako ne želite. Evo Y. I sad se ovdje se pojavi i folder ga nema. Kada kliknete opet na to, trebate sada uzeti vašu loziku, evo pc, i sad će da se pojavi od taj folder. Evo ga. I da, to je to za ovaj klip kako imati zaključeni folder. I da, ovaj link ću staviti u deskripciji od onog sajta i